لدهوکی روشا چابی لسربرخانیان زیدن خلق تایبتیجی قربانیان دن یا جیشتا جوا که بر الکولان و جاده خلق قربانیان کن و مجار زیراتر گل دکتر کاو احمد بر پرسی بش ورترنری سربرخانیان دهوکی و وکی راست خود گل مده دکتر گلک سپاس و جشنوا پیروز اگر هم خلکی بکینه دو بش پیش چاوین سالین در باز بوینو که خلق کشیاری چویه زیدن اوین سربرخانه قربانیان دن یانجی اتناوا کولان و جاده آجیشت او نریته هیا کو پریکن نین باش قربانیان خوب دن بناوی خدای مزون و دلوان هر بری عیده راگاه دناره و بری میاوی ترنری بو همی جهاتا دیار کریه هر چهار روز ججده سربرخانه بده بکریبن اش ساعت 8 سپیده تاکو چاری ایواری الویره تیم میت پزشکی وترنری حاضرن بشكلنا بريكا سرجي كرني رابطن او قرباني ديهتا نكمه وهر وصا بشتي حيوان تيتا سربرينجي بشكلنا كدقيق بوتي تاجرن الفيري دا او كسي قرباني دتن غوشتك سخلمت كهتا دستي نسبي امارا اف كسي سردانا مكرين حتى افروكا روجا سي تقريبا ب 20 سري حيواني مازن حقولك هاتينا سرجي كرن البي سربرخانه نزیکی 58 سر حیوانی بچیک هاتیه سرجی کردن به سربرخانه خلق يعني اف هاتنا خلقي بو سربرخانه نبوي شوي يعني او شوي مدفيتن عدد كيما باركتر افج زبرتن بو هندك هوكار واسبابا اف اسبابت هني زبرن خلق الميدان او جي حيوان اللي تنا سرجي كردن الوان جها بارابتر حيوان خسر جيت كتن كأم وكو هوبا فيترنري سربرخانة دهوك يا هف شرف أم دخازش خلق خد كتن خلق خد كتن هزر الهندي دب كتن قربان خال جهة ساقلم جهة باقش جهة تايبت بو سرجي كرني أو جي كسربرخانة سربرخانة جهة تايبت بو سرجي كرنا حيواني جدر وقت حيوان تتسرجي كرن قالك ضرر هيا او باشمايت حيواني كفنا وان جهة خويناوية او بيساتيا داخلي جسمية اف تشتتهني حميد بنا بسبب هندي بو بلا بينا نخوشيا وهروسا بيز بينا جينجه ام جارك ديجي ام بجنا خلقي خوا ام خدمه داودنا بان هر 4 روز ججنه دکتر وقتی تفوزی ماجه پیکری جماره پراستی گله کی به اوین کو سردان و سربرخانه کنی جبوی یعنی قربانی دانه اگر بو چه وردگرن یعنی وگواستنا پازی یانجی حیوانی اف زحمتش بویوانا پلان چه دهاتی داف کار آسانیه بتکرن یعنی گل خدا نین پازی ند گل کسین کو قربانی دن الهوكار قلق معنا قلق اسباب هنا وقت ما ديار كريجي اف مسافات شدت ما بين مجزري وبواجهه اجل لتتا فروتن شدت مسافه يعني نقله قديره بس خلك يعني مثلا بيش حتى شويه بين مجزري شدت بخب زحمه تبين دفيت يعني بس مدفيت خلقي ما بزانتن يعني شوا هزرت كي قربانك يستخلم يفاقش يباش بخبكرة دا خير بجهته هر وصل لازم هزرت هندي دكت آجلوي الجهة كي تايبت بيت سرجي كرن جهة كي باقش داف گوشته هني چه بيت فحص كرن فحص كا باش خاصة في قف ما يعني افن ساقيد وجر بين حيواني ومروفي ده يعني مثلا تا اخوين دربوني في قف كي بلبلاوه تا مروفي باراستي بتجبان نخشيا هميا بدويل سربرخانه بين سرجي كرن اف اجله هني اسباب اف عدد كم اف جمارا كم ابي هاتينا نكما وقت ما بو ديار كرجي باركتر اف نكما كل دهوك ميدان كادلوبي ما هي البسري ما هي تقريبا ميدان كادلوبي نزكي 25 كيلومتر جديرج بي سربرخانه بسري تشد حتى 10 كيلومتر ديرج بي سربرخانه هني الفيري يعني ريك يابوهات يدان او سرجيكن يعني في حيوان هند روج الججنه ده وقت فيري بدا سرجيكن خالك واجهات جهتنا رسمينا جهه عشوائينا جبرك عشوائي تذكر واجهه اجل خسرجت بس هين بلان دانا دان مثلا جبوي دهاتي مادام خلق لوان جهال میدان که وقتی ماجا پیکری چل دلو به چل بیستری به پازن خود سرجت قربانین خود دن
تیمین پزیشکی یعنی ویترنری الوری حاضر بن جبوی پشکنین آگوشتی تستکی او صاحب زحمت یا جید کارینن و داره جبوی سال داتی کاره که او صاحب کن هر افصاله بريكا ججني ريفبريا ميا فيترنري راجهاندنا ريفبريه حميش كلا يعني ديار كير كسربرخانه ديت بكريبن كامر كريفبريا فيترنري نلقى الهنديه اجل اجدر في سربرخانه بتسرجي كرن شل خلال روج الججني دبتن ان بري ججني بت ان تشتي ججني بتن سرجي كرنا حيواني اجدر في سربرخانه مخالفه قانونيه هوكارت هندنا بو بلابينا نخوشيا بيزبينا جنگه هيا كاريفا بريا ويترنري الجل هنديني نبشرنجي اجل اجدر في سربرخانه بيت سرجي كرن وقت ما قلت يوا ام نلقى الهندينا تجاره اجل اجدر في بيت سرجي كرن اف جهه حيوان ليت ان سرجي كرن تشتي من ميت بزيشكي ناش نوري ام نبر برسن شوان جها ام بر پرسنش سربرخانه سر ريبريامه و همي سربرخانه سرانسر پاريزگاه دو که هر 4 روز جشن ادوکرینه ام الفيري بر پرسنش وان سربرخانه شوي گوشتي اوت فحص کرن شلايمه و بس اوش در وت سرجه کرن ام نبر پرسنش وان جهاو چ تیم مجي ناشنا وان جيتني دکتر کاو احمد بر پرسه بشه وترنری سربرخانه دو که پاک راست خود گرمده بون گلک سپاس بو